clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule voin hi February ni som ni le panga sang ni som ni le pan ni zirtop ni ania tunchuma chuan khovelin a boi pui mek Russia le Ukraine boina chungchanga Russia in Ukraine arun chan mai ba ka tun din huna anin dodan chanchin kan riat theite kan ron tar lang le do na ni engwangin nge Russia in Ukraine arun USSR hun lai kha kan la ria in arinoma Union of Soviet Socialist Republic khan ram som panga anom khom thina heng ho hi socialist sarkar pakhat noya khom thin anni chungjinga chuan Ukraine po hi atel ve thina kumsang khazakwa somkole pakhat December thla khan USSR chu aloke cheta a Russia Ukraine le Belarus te chuan USSR chu ke chema se ramdang dorna le ram ven himna la mai ro tho ho na thu thlung siamin Commonwealth of Independent State noya tho ho chunjom zel anrem tia CIA sa hian USSR atanga indang ta ram zong zong Georgia ti lo chu antel le ta vekani Ukraine rama hian USSR atanga anin dan ta hnu khan Russia ngai na pol le European Union lam ngai na pol anoma kumsang ni som pathum November thla khan Ukraine President Yakunovich chuan European Union ne na tho ho na tur chu anhola hemi du lo tu te hian do dal na na satak an hoi hota Russia in Yanukovych chu aron tana US le Europe ram ten do dal tu te chu an ron tan thungani he boina hi Euromaidan ti te point an soi thina ni atoi zong in soi taila he boina wang hian Ukraine President Yanukovych chuan anram atlan chiat sanin Russia abiruta do dal tu te chuan sarkar thar an din ta ni chu sarkar thar chuan European Union ne na tho ho na turin ma ala chho tanga lani Ukraine in European Union ne na tho ho na tur an boi pui mek lai chuan Ukraine rampeng khat Crimea chu Russia tho pui du tu lampol ten an bei thuta Russian ral thuam le sipai tia ron tran puin kumsang ni som pali October thla khan Crimea chu Russia thun huaya om ta ni Russian Crimea alak ta ka wang hian Ukraine ram khochak lam Donbass region helpol Russia na tho pui te chuan boina an ron chok chuak tana helpol te hian Ukraine sarkar laka zalen na puangin Donetsk and Luhansk People's Republic ramdin antum ta ni Ukraine chuan he thil thleng hi beng dai tumin sipai le ral thuam nen na takin abele ta Russia line helpol te hi a tho pui mai ba ka a sipai te atir lut ve ta zelani he boina hi a han rele deuh wangwanga a kha to kin an boi chhota nikum January sang ni som ni le pakhat thla khan Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan US President Joe Biden hena NATO anjom ve theina tura tanpui turin angena hei hi Russia chuan angai thiam lo emema Ukraine ramri hnaya asipai te atir ngalani boina chu ain mung zela NATO ba ka European Union a telram ten Ukraine chan nan o anron nilian zela Russia line anram thenom anchipui nia an ngai Ukraine chu khothlang sarkar tangrual polte zom lo turin adusia an thom an tilian ton ve ve zela ti hian tuna boina hi alawal chuak ta ni ti in asoi theome ol sam taka kan riat fe thei dan tur chu Mizoram hi ke darin independent ram sang sanga om taila a ke dar zinga aram lian ber chuan a te jok te chu alam tang chunjom tur le tho ho puya tan la du reng sela aram te jok te ro chuan tho ho pui du lovin ram dang dai tho pui du ta ni sela chumia wang chuan boina lom ta se tiang vel ani e he Ukraine boina hian India chuan Russia hi adem zongin o ala chua du mi alova a chan po Russia le India tun ma tanga in thian thatak an nia khothlang ram ten India chu atran jok tilang tura ankar deuh pon kan neutral le alna titlatani Russian President Vladimir Putin chuan a thenom Ukraine chu sipai chakna mangin arun ta ram chung mun sang sanga thilpuak thom hriat turoma Ukrainian Foreign Minister chuan thapuya in run na athleng mek tia soi Ukrainian President Zelensky chuan Russia hian meshal mangin Ukrainian in saklian le mun poimo ba ka ram riveng tu te om na mun an kap tia soya khopui dangdanga po thilpuak thom hriat tur awma thunei tu sang pakhat chuan cyber attack anti na sal he bok ni in a soi Zelensky chuan martial law apuang to bok Ukrainian chanchin bu te chuan Kyiv Military Command Center le mar chaklama Kharkiv khopui chu meshal manga ka anni thu an tar langa
Russian sipai te chuan chimlama longcholna kho pui pahnih Odisha le Mariupol an thleng to bawk ani Russian sipai te hian Belarus ram atang point Ukraine hian kapa Belarus hi Russia lamtang ania Ukraine Border Guard Service chuan Crimea atang point an ram hi an ka bawk ni na soi Russian Defense Ministry chuan tunchuma an thenom ram an run meka hian an airbase a an thil te an beiti asoya boruak lama inven na ti chiat sak an tumani Ukraine hian achung boruak chu mishing phur thlona te himzok nan thlok thei to lo turin atinghala Russia point Ukraine ram ri hnaya thlona tumhun te chu mishing phur thlona te tumle thlo chua thei lo turin March ni ni thleng akhar bokani RAN News Agency chuan Russia na thlop Ukraine kho saklama in lak santuma beitu helpol chuan khopani an la to niin atar lang bokani Russian sipai te chuan President Putin an sipai chakna mang tura thua pek nuwa meshalin Ukraine kho pui sang sang an ka ngala Ukrainian somli le Russian sipai somnga an thi to niin ninga ni tai thleng khan soyania Ukraina Odisha kho puya civil mi som pariat an thi bok nia tarlan ani Ukraine hian an ram chung dai lut Russian sipai somnga vel an that nin an soya hei hi Russian sipai ten kil sang sanga tanga an ram an dai hnu loka an puan ani Russian Defense Ministry chuan Ukrainian airbase engemaw zat an ti chian ni na soya Ukrainian van boruak lama inven na anei te chutcha sak atum ti atar lang bok Ukraine chuan khochak lama Russian thlona le helicopter an kap thlani in an soi boka Joint Force Command chuan February ni somni le pahli hian Joint Force Operation athak na minron run tu thlona panga le helicopter kan kap thlani ti in Army General Staff chuan asoi Ukrainian Deputy Interior Minister Anton Gerashchenko chuan Russia hian meshal mangin Kiev Kharkov le Dnipro khopui bula an sipai mun pui thlona tum mun sipai man roda na an kam ni na soibok tual chung chanchin bu te chuan Kiev a thil puak thom awma thlona tum huna po silai puak ni in an tar langani cholkar engemaw zat indoor le khothlang ram ten Russia chu she ka wama se President Putin a an vauzam chuang lova Ukraine ramria asipai noi khalle singa tanga noi ni vel a chop mek bokani Russia hian NATO in khochak lama huang a zau zele Ukraine in United States kai shoi sipai tang rual zom ve atum chu apom lova Putin an thotran nia Ukraine khochak lama in lak santuma bei mun ni te in danganga apuan nuwa lai pui apuak tranani hengram bial nia hian peacekeeping force atan ti in asipai atir lut zuya khothlang ram te chuan Ukraine run tura abul chan ani in an soithung khothlang ram le Japan chuan Russian bank le mimal engemaw zat a hrek ngala nilai ni khan in lak san tum te hian Moscow hena Ukrainian anor reng ti top tura pui turin angena US ero chuan hei hi apom pui lawani Russia na run don ti achian nuwa Ukrainian President Zelensky chuan aram mi pui te hena indona chu chiat na lian takani ti asoi kan ram hi kan hne na tanga lak sona kan zalen na kan nun le kan fa te nun lak an tumani chuan kan in veng ve ang atia ninga ni tu khan Putin a hian Ukrainian an ram anor zel do le turin asipai te che turin atir tani nimin February ni somni le pali zinga Russia khopui Moscow a mitamber lamut thup lain an President Vladimir Putin an Russian sipai noi khalle sang kwa te chu Ukraine do turin special military operation ti turin thupe ka chuwa Ukraine ko pui Kiev a cheng mi pui mak ta doi ni point pakwa ti line mumanga le atak ngein thophang takin bompuak ritual tuar le in do thlona rin akai harzova mi pui an boi phili le ral kheldar an bori ro azuani chu in do na chuan kar kha chung lakin Ukraine ram tuklom tura an ngai nimin nilengin Russia chuan Ukraine ram hi tui pui khomwal le borua ka tangin chimle mar chakle thlanga tangin in do thlona za chuang mangin Ukraine air defense mun pei mo zual chut chiat phot tumin an beizuani Belarus ram atangin le Luhansk Donetsk Kherson Dnipro river Odisha port le Mariupol le Crimea tangin le lama teng nen Russia sipai te hian Ukraine an ron beitani Ukraine kho pui Kiev chu hwal betlata tuna Ukraine ram shoi tu West ram on tatu tele NATO le EU zomdu tu te President Zelensky le athi shoi te man khoma sarkar pai thak chu an tumani Ukraine President Zelensky chuan Russia chuan bitum pakhat na min nein
kachung te chu an bitum pani na nia midang sipai ho tu tele ram shroi tu lokdang te po man antumani atiani Ukraine President Zelensky chuan nimena Russian an beina wangin Ukrainian za som thum le pasari thi le hliam zathum som ruk pali om toin mi nuai khatte chuan anin le lo chu mun him lama tlan chiat sanin Ukraine ram thenom Poland Romania Hungary Lithuania le Moldova refugee anom to ati Ukraine sipai te chuan an mani beitu Russian sipai somnga thata in soin indo thlona panga le helicopter ral tu thei MIA copter paruk KA-52 alligator attacker palite Gostomel airbase an kap thla teng som panga anti chia sakin Russian sipai le Donbas region a helchen khat Russia thlopte an man nualani Russian sipai transport thlona AN-26 chu Vonorich region a kap thla in an insoya crew paruk le sipai somthum le pariat an chuang Russia chuan ka thlak nilovin pilot ti swal palwanga kholchian lowanga tlani ati thung teng then khat T-70 le T-90 som panga chuang chu US Siam Javelin anti-tank missile mangin an kap chia avain armor vehicle combat vehicle za som thum anti chia saka 74th Brigade of Motorcycle Rifle mi som nia tanga som nga vel sipai anman sakbok niin Ukraine Defense Ministry chuan asoi Russia Defense Ministry chuan nimena ringot Ukraine military hun poimo som sari palile thona tum hun som pakhat le radar hun pui som pariat Kiev khopuya anti-aircraft batteries te an chu chia sakniin an soya hei Moscow chanchinbu RIA Novosto chanchinbu point Asia kani Sky News chanchinbu UK chuak chuan Kiev khopui beitu Russian thlona ka thla ka tanga parachut manga pilot zuang thla video tar langani Kiev khopui hi Russia sipai te chuan walbe thlata sarkar paya Moscow mi du zong rural tu da antumani Mase tu na Ukraine ram shroi tu te chuan chuti maya tloman tumbik lawani engtia renge an tran theyang tiaro achiang lotlat President Zelensky chuan Ukraine sipai le civilian thi te chu pasal tha ram ta na nun hlan tu ti in a chuangin a fak lea thiat reng an nianga thei hil an ngai lowang ti in thil swal ti tu te chu kan ngai dam don lova kan threng don ani ati Ukrainian mi pui kum som pariat ranga som rukin kar ti chu Ukraine ram chu asan lova ram chantura sipai tang vek turin angenin asom zui bokani Ukraine Defense Ministry chuan sipai lak run pui ni som ko chung akal puyanga Ukraine ram le nam chan na na chengrang ka waral do du apiang te chu ral thuam pek tumin ma ala chho mup me kani President Zelensky omna hi US chuan ngai ven hlea Kiev khopuya ni lo Lviv khopui Poland atanga KM soma omse andua ma se fiam thu tho thiam thin President Zelensky hian doi jep taka bi bowemo aram mi pui thabar manganga anom laya bi ruk san atum lawani mi pui te chu an tan thei top chu atum thu le karam mi pui te chu in hena kom rengang do thuleng vela tam hleya ki fa kalom rengani Russia target number 1 kania adota ka chung te an nia Ukraine sarkar paya ti chiat vek an tumani Russia chuan military mun chau kan be an tia dot ni in civil mi te chena te an beya khopui thlamuang tak chu an be ani ti in video mangin thucha ati chuwa kani Russian sipai te hian Odessa region na Ukraine border ga chhode chu an that vek ti ani bok world heavyweight boxing champion lo ni to te unaw Vitaly Klitschko le aunaw pa Vladimir Klitschko te point anram le nam chan nan silai chuin raldo tura anin pe thu an soi towa Vitaly Klitschko chu Kiev khopui mayor anilai ani kami pui te le ram chan nan sipaya tana ral be angaya du thlan tur kan nei lo tin boxer ni thin ma se Russia sipai te ma chon turin anin buat sayani Russia sipai te chu nimin chanhu dar thum vel khan asirgulain Soviet Union hun laya Ukraine rama nuclear power plant lian tak Chernobyl nuclear plant chu thunun vat tumin an ron beya heta hian Ukraine sipai te po an lo tang viauna in atloma tang zokin tuna hian Chernobyl power plant chu Russia sipai te kuta oma Ukraine sipai veng tu te po chingmin ngalin shen be anni Russia chuan T-80 le T-90 teng nen an veng ha US chuan Chernobyl nuclear power plant veng tu te chuawat turina phut bok engwangin nge Chernobyl nuclear power plant hi thunun an du asian lova media then khat chuan Russia NATO le West ram te chu Ukraine aruna inrol lo tura adu wangle nuclear ral thuam manga awauna thilti ani in an soi bokani
Lieutenant General Ben Hodge US Army Hlui Commander for Europe Chin chuan hetianga Chernobyl lak vathi Russia tan thil poimo lutuk tak mai ni in mar lama tanga Kiev khopui lak na tura tran hun poimo takani atia Belarus rama tanga kilometer som leka hla Kiev khopui atanga kilometer som riat alha omani Chernobyl nuclear power plant hi Color Line Soviet Union siamania he Chernobyl exclusive zone anti hian sang ni le zaruk square kilometer azawa luwa amun azol zaw tha mani April ni som ni le paruk sang khajakwa somria le paruk khan reactor number 4 power plant atangin nuclear zungzam apu dupala Soviet Union shwaitu ten khovel shiata anpuang zar du mi alova Kiev khopuya mishing maktadoi ni point pasari chuangte po shil anni lobok ma se chu radioactive zung hlawm tak mai chu Sweden rama an lo mulak mai si Soviet Union chuan thilom dan apuang zar lo thei talawani kha he thil hian Euram te atithin rim hle nge nge kumsang ni som pasari khan radiation tibo turin achung chu robot mangin siam thatania he Chernobyl nuclear power plant hi kumsang ni som rukle pali thlengman thei tura fuel storage atana man thei tura siamani Chernobyl mun hi indoma zong khan khwaljin ho ten an to lui thina tuna khwaljin mi te tan kharania he tianga Russia sipai ten thunun tuma an ran bitum chat wangin Ukraine point ahum zo talo ni in alang bokani British military intelligence how to pa Richard Moore chuan President Putin an Ukraine arun hi thil thleng thut nilovin hun rei to taka tanga ruam han lok thil ti ania Ukraine shwaitu te ka hluma shwaitu senior dangle senior official te tha chu an tumani atibok Biden an Russia shemna natak apuang ta nimin jing khobartir Russia in Ukraine arun chungchanga US President Joe Biden chuan White House a akhon bolupa ho te ko khomin White House a East Room situation room an tia tangin khovel shiata thupuan thar aron neilea President Biden hian media machon atum hi son hleklekin Russia and Ukraine arun be atanga darkar som panhi nuwa thupuan anei choni in US media tin anzia kani President Biden chuan Ukraine runa chu President Putin ati chua liaw lewanga soin Russia rama beng lian berber panhi te shrek na tur soin Russia chuan US dollar euro le pound manga khovela sumdon na chi reng anei ve an phallo thu te soin Putin chuan in remna in he indo na hi athlang zoka he indo na hi Putin a indo na ni ruam han lok sa diam thil ti ni in he tianga midang ngai tu lek lova pong tal na le ko mobile na thil hi adik lovin a thalo le Putin ne na in biak tum na po ka nei talove Putin a hi ko mobile tu ani America chu zelen na turin adinga buluk le a thlak taka chet na chu ado tlatani Putin a khosak dan le che dan mang hi Ukraine rampi lam thlengin ani kan ringa ani na taka chuan Soviet Union din thar le aduani Kremlin chuan Ukraine a Russia kaibu tur sarkar din aduani ti in global financial system chu Russia ramman an phalsak don lawani US Defense Secretary Lloyd Austin le Army General Mike Milley Chairman of Joint Chiefs of Staff te chuan Commander-in-Chief President Biden thu pek tharangin Eastern Europe NATO member ramveng him turin Armor Combat Team sipai sang sari tirlo na tur order anti chuak ngalani President Biden chuan USA Oil and Gas Company lian te chu hun har sanakara lok na le rem chan na lola turina cha ngala chu tirwalin cyber attack om thelaka inveng turina shilbok tuyal thei kham lo le in to del loram China India South Korea Japan le United Kingdom ram ten har satna an to phanga EU ram somni le paruk te point natural gas energy chu za somli jet Russia tangin an chalu tani economic manga in shek na le in shem na hi thil na mai lo tak ni in a shem tu le tuar tu khan an tor dun ve anga ya silchar atanga Mizoram in kar boy hleka silchar vai hobin Mizoram kan rep char don tia Mizomi pui mamo an dan cha chuan an mi le sa sumdong mi tele an economy point atwar ve tho thina ni hi Russia chu khovela oil le energy gas thon chuak tamram palina ania Russia tanga oil le gas thral le phalani lo chuan Saudi Arabia le United Arab Emirates lamin Russia ai an o angai mela ma se OPEC Organization of Petroleum Export Country te thutluk na angai dona OPEC a chuan Russia chu member ani ma se Ukraine ramin Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atanga
Russia pet chu an phut chu an ti don ri lo bok Ukraine hian Russia chu Visa le Mastercard mang theilova siam an duani Ways ramten Russia an shrek na le shemna wangin Russia stock exchange rate ataniam na sain za pakwa an lo towa an poisa rabul chu US dollar laka alulo cholea Russia sumdon na thil anghong le anga Russian banking system chuan US market le financial thila engma ati theidon lawani Russia hian international bank a da kham US dollar tluk le dingon zaruk somli hu vel nein an soibok Brian O'Toole Office of the Foreign Assets US Treasury Senior Advisor hlui chuan kumsang khazakwa somsari le pakwa a Soviet Union in Afghanistan arun po khan Russia shemna chuan anram economy anghong hlea ma se anghong dan hi kum khan hnuwa chau alo lang tranani atibok chutiani chuan tuna Russia shemna hi antuar mai lo theibok Swift atanga Russia the chua dai chu G7 shwaitu te chuan anrem tiri lova ma se tuna shemna po hian atiboi hle tura an nga yani President Biden an Russia beng lian pani sipaita Proms Vas beng le Russia Central Bank shemna aron puana hian sipaite benga ringot US dollar tluk le dingon somria le paruk vel khoi che theilo aniang ma se Russia sarkar chuan Central Bank kaltlangin anram beng harsat na tok te chu tanpuya tumti apuang US shemzinga VTB le S-Bar Bank liante antelani International Monetary Fund how to Kristalina Georgieva chuan Russia Ukraine run wangin khovel sumchet vel dan anghong hle dona ma se Putin chuan apoiti mi alawani tin Ukraine run chu adem hle Australia New Zealand le Japan te point Russia shem turin Ways ram te thuluk na an thlok bokani Japanese PM Fumio Kishida chuan G7 ram te thuluk na ngin anrama Russia thil nei a hrengang atia Australian PM Scott Morrison point Russian official Ukraine run pompui tu mi sathum somni le pakhatte visa pek lo le Russia thil thon lu lo le military thil kai noi te ti top te Belarus rama Russia tho pui tu te shem an niang atia New Zealand PM Jacinda Ardern point anrama Russian official jina khapa thil thon lu le lak lu khap aniang atibok NATO member Latvia le Lithuania ram te chuan anrama Russian TV channel an pek te an ti top veka Czech Republic point Russian hotan visa apedu lo Ukraine run du lo na hi khovel khopui sang New York London Tokyo Moscow St Petersburg Lisbon Beirut Boston Denver Paris Jerusalem Madrid Geneva Dublin Prague te chuan Ukraine run du lo na lan tirin mi pui an pung khoma Russia khopui Moscow mi sang chuang le St Petersburg ate po Putin thilti du lo na en tirin Russia rampuma mi sang khal le jasari man anni Russia neptu shwai tu Alexei Navalny Putina ep habera ngai kumni tang tura shem point thenom ram thamwang taka om run chan tur pakhat ma om lo ti na soi sela tin khopui sang sanga mayor official a thok official za somnga pali lain President Putin hena Ukraine run an du lova sipai nu kir thuai an phut thu zia kin an thlen bokani Russian Ukraine arun wanga ways trek na le shemna wang hian huit oil le gas man to chonga la huit po kum ko chunga to ber hun a thleng to ani Brent crude oil po US dollar zale panga kai dor maya kumsang ni som pali nuwa a to ber hun a thleng ani Russia hian nitin oil barrel maktadoi somalai chuaka chu khovel mamo za som velani Euram chu natural gas a za som li a supply bokani AFP News chuan Russian sipaiten nimena Kiev khopui thanglama Gostomel airfield le Antonov airport chu la ngei tumin Belarus ramatangin paratroopers antum in kananas dakauma helicopter ral tu theile jet fighter mangin an bei atiani Russia hian Sukhoi Su-27 fighter te an mangani Belarus sipaite potelin soyania ma se Belarus sarkar chuan he puna hi apha Russian Defense Ministry chuan until to Ukraine air defense system chu za somsari le pali vel ti chein anin soi papakhat dar thlang ke perwanga lule mai thi huang mai kum somnga le pani mi chuan Putina kuta in pe kai chuan thi athazo kani tin Russian sipaite atheyanga nga bele tatumti AFP palai ashil bokani Ukraine Armed Force Chief of Staff Valery Zaluzhny chuan Gostomel airfield chu lak let nge angai tin an sipaiten an hwal mek ni na soi hetianga Ukraine air defense mun pui deu lak masaka thunun hi Russia thil tumani
Antonov Airport bula Ukraine sipai te chuan Russian thlona kan kap thla mi som pali athi antibok US chuan Eurama omdu lo USA ral tlan du te lo don sonatuma Israel point Ukraine rama juda te chu athiangangin tranpuya tiam Israeli Foreign Minister Yair Lapid chuan Russian Ukraine arun ringot chu khovel dan bo chiat na tiin andem thua soya chuti rwalin chomdol na tho ti turin Ukraine tranpuyan tiam bok Ukraine juda sangruk chuang omin Eastern Ukraine som pali China point Ukraine rama Chinese na thoka ommi sangruk vel te chu Sunday thlingin phurho turin ruamhan na asiam Indian engmozat a phurho to bokani UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet chuan Russia che dan chu khovel dan bo che na ni tiin Ukrainian refugee ten Moldova le Romania an pana mani in le lo tan che san noi khat an tling ati International Committee of Red Cross ho tu Peter Maurice chuan Kiev khopui chu mesalin adeng na salea Russia chuan human rights azalo ani Ukraine aid worker zaru kamin Eastern Ukraine le Donetsk zali omin kanin dailo le ani atibok Euram anin lungrual zelangem tundin hona chuan Euram somni le paruk te chu Russia hrek na le semna konga anin thurwal viauria ma se Euram Russia chuan sumdon na lian pui lo neya semna wangin trade energy le transport thila bank an mangve theidon silova Europe financial market Russia an che theilo chuan EU member tam takin an torveng ngei angayang EU ramaro rau Central Europe le Eastern Europe omram ten Swift atanga Russia pe chu andulain Germany le Cyprus ramchuan ata tol te in malak ni se anti thungani Russia President Putin chuan Ukraine arun wanga ram dang loin rol tumtu te chu nataka wawin in history apo in sheta in hungai lo in machonang atia hei hi nuclear bomb manga wauna ngai ani US President Biden ro chuan Putin atong kamman asia thiam lo thule enge aril ruwa oma asoi ka thiam lo ngai dan ka nei lo veti in zona achangani Simon Miles Russian expert Duke University chuan Putin athu soi mangin nuclear ral thuam man asoina ni ati President Putin hian nuclear warhead sangsari le zanga vel an nei han en chin achak deu ni in alang bok nimina Odisha region na NATO member Turkey in dolong chu be ania Turkey chuan he thil hi ala thu takin NATO member ten hena zual kovin NATO article palina ngin thilom dan soi ho warot NATO member somthum ten anrem ti tlan chuan NATO article panga angin an member rambe na chu an mani rambe na ngain an beiron theidon ani UN Security Council in Russia dem na asiam donem voin February ni somni le panga sangni somni le pani chanhu dar thuma UN Security Council meeting chuan dar kar somni le pali zet an soi ho nuwa US siam Russia dem na resolution apom don le don lo vote ala don ti Sweden ambassador chuan aron chuita engtin nge ni zelango soituangin UN Security Council chu Russia ambassador chairman ani hun ania Russia hi veto power nei ramania ma se amhanglo mai thei UNSC resolution pass ani chuan UN General Assembly a member za som kwale pathum ten soi ho lein an pompui vai chuan Russia ram chan chu North Korea Cuba le Iran ram chanang lek ni mai thei ani don ani kumsang ni som palia Crimea chu Russia Ukraine tanga chu sakhan Security Council member som panga jinga som pathumin dem na thuan pompuya China in vote thak lovin aral bang thunga ma se China hi vote thak lo ain tun haya beto por man aching thar ve ta hleya an lo beto vai chuan omjenei lo ani theido nani